ole Israel Iran Israel Hezbollah in beina chu khovelin an thlir thupa kan ngai venta nga athe angin update kanon tum ve don ani translate by is azote Iran hi Israel ron ka nuwa Iran in Israel ron ka nuwa Israel beilet na engtika nge athlen don ti chu khovel thlir thup ani lain Israel hian abele nga zat lokha achan thata ka oma abelet nga lokha atan po thil thaber ni in alangri Iran hian Israel in do puya aron cholam ni lovin Iran kut keber Hezbollah te chan thalo mek ron chan nan Iran hi aron cheya Israel ri rulak pen kha an tum berani Israel hi thlasom pani zet in do na muala atam talta a Hamas nen anni Hamas an rem thokhat na chungin poi an laron khoi ve jok thina ma se sipai battalion nga in rel bolna mumal nei thei to lo kopin an chaw raw to a ma se Israelin an tumber an mi le sa te ro an labi ruk pui ve reng thung chuwangin Hamas laka Israel hi alain thiar filhim theilawa beina kalpui zel alani October ria ta tanga Israel ron be tu Hezbollah te Israelin alu chil meka hemi ma hian an mun ma tam tak an bom chiat saka an ho to lok berber an da thato a ala be chunzom mek laya Iran ron che ve hian Israel malak na ti sukuk tum na mayani Israel Prime Minister hian Iran hi chan let nge yetiama ma se Hezbollah an be hian Iran be yang ania Hamas an be hian Iran be yang thawan nia Yemen Houthi an ka hian Iran alo na bok thina ni Hezbollah la kanorna Israelin akalpui mek hi chol san the alani lawa Iran lam hi Israel hian lian takin ala hoi the alawani full scale war ma chon pui tur chuan Israel hian aridora amang na sato lutuka Iran hi Israel ne na khai khin chuan ram lian takle mi pui po tam tak annia rocket missile drone na na chuan Iran hian anga turu viau jok bok Hamas Hezbollah Houthi Islamic Jihad Iraq helbe na achan let lai le anor let lai hian ram lian le ral thuam nga Iran ma chon ngal buan tur chuan Israel hi mi atak ani anga yang Israel hian a hlauti na nilovin kan tak saphak tok le kan din munang toka kan che thiamanga yang hian Israel hian a resource ashiata a theina shiata Hamas laka aral thuam le theina manral to dana chuta Hezbollah hi engtiari nge lanor ngai don ti po ngai to lok nge yang chuwangin Iran hi chu be ngei turata na khek khal angai titi tatani hetiang ani wang hian Israel hian Iran hi abeidon lauti na nilovin abe nge yang Iran in anon ti angin langsar takin an mun ma poimo achuve buai the nuclear site chu choice number 1 ania mana tanga Iran target number 1 ni reng chu an nuclear mun ma ti hi ni chumi be na rem chang chu Israel tan aroin hong po ang ta jok tin an oil mun pui an oil song bol na khopui bom chia chu target number 2 anga an chut sakdanin ani hetiang ani lai hian an be hun to shiat ani haulawa zanina nge naktuk zana nge Hezbollah an norkir huna nge ti chu Iran in Israel ron be nuwa Israel chuan Lebanon a Hezbollah abe chunjom saumai soito angkhan Hezbollah an che chiat pole Iran ta na puiting maya Hezbollah lama anin sorbing zel shi ani Israel in thlo na manga Hezbollah abe na chunjom zel na hian Beirut bompuak na sataka oma Israel in do thlo na chet na ninge yangaya Beirut International Airport pona puak lian le ring taka thlenga Hezbollah laka be pui thlak na ninge yangaya ni enge an tumte ro shia chian alani lawa mase airport hi dehi area khopui chunga Hezbollah kulpui ne na ram ria omani mundanga chuan Lebanon sipai te chuan an sipai pani chu an ram chimlama an thi ti an soya Israel sipai ten Hezbollah laka be puyan thlak na konga an nor chunjom zela khopui le khodang somni vel chu in son chuak turin thupek an pe bok Israel sipai te hian airport pon be na hi engma an soilawa mase an sipai te hian ram ribula Hezbollah fighter te an thatti an soya Hezbollah chuan Israel sipai te chu an belet ni in an soibok Israel beina thil thleng ma sabera chuan sipai pakhat athia pakhat chu hliam twarani thon soya taibe khwa a Lebanese Red Cross ne na chan chwa na an tho lain
Israelin an be wangani anti Red Cross chuan an volunteer pali pol hiam na takan tuarte asoya sipai chuan thilthleng pani na hian Israel mel maten bin jabel area a sipai munan be nuwa sipai dang athi ti an soi Israel hian an be ma hian Hezbollah chu litani lui kamatanga in nuk doktorin an lo phut to a hei UN Security Council resolution in kumsang ni paruka siam nen ain mila Israel Air Force hian nimin lam khan Hezbollah ta nia an soi target ti chu thlona mangin an beya chungzinga chuan an Pol Intelligence Headquarters ral thuam siam na mun ral thuam da na mun te po atel karni chungzet Israel be puithlak na le Hezbollah be puithlak na kalpui ni nuwa Lebanon rampuma mi sangkha zathum chuang an thito a mi maktadoi khat chuang chu mundanga an tlan chito ni in twal chung thunei tu te chuan an soi Gaza a indona awanga ramri kaltanga Israel le Hezbollah indona kumkhat don zeta omnuwa Israel chuan be puiela thak zela Hezbollah rocket missile drone manga be pui thak wanga ramri muna cheng Israel mi puite him takan kele theinan Israel chuan ma alame kani Hezbollah hi Shia Islamic sipai politics le social organization ania Lebanon rama thunei na lian tak aneyani Israel, US, UK le ramdangin firfiak polanga an puan an nibok. IDF chuan ninga ni khan an thlo na te chuan Lebanon chimlam le mundanga Hezbollah firfiak te target zanhi chuang an kable ti apuang buka ral thuam da na mun le observation post te po akapani Bin Jebela municipality building ka wangin Hezbollah fighter sompanga vel an thini in atar langbok. Anua Hezbollah commander pathum omna structure chu Air Force le infantry te tho na ati chiat ani Hezbollah chuan ninga ni tai khan Israel commando ten ni lengin ramri khochen khat anron be na malampan anron tumna an titlol ni in an puang ve thunga Israel sipai malak na ramri kil khat bea be puyanun thak na chu andolet ni in an soi Hezbollah hian Israel ramri Israel ram chunga IDF munma le chennai inte chu an be thon soi boka Israel marlam thuk taka rocket an kap chunjum zel bok IDF chuan nimin nileng khan Hezbaiten projectiles ani somthum Israel lama an kap ti an soya atamzok an kap tha a thin ka thangai lovin mun ol zaw taka an tabok Israel marlam ram ribula mi pui chen na chu military zone a puan vek ani to a indo na mun anga ngai ani to British sipai hlui kumriat kalta tanga Israel ramapem din Switzerland chu Lebanon khopui bin Jabel mu theina khopui Israel ramri khwa kibbutz nai taka la om mitlem te zinga mi ani BBC ne na ain chuni khata voyeng mozat anginga Lebanon na tanga rocket le anti-tank missile ka chwaring ania chen kha chu Israel air defense overhead in alo dang boka chung mel maral thuam le abele tura IDF ral thuam ka chwa thom wangin ain chu anging nileng zan khwani inan soi West Bank lama lutvele lokang tulkare mun chu Israel indo thlona tenan beya twal chung Hamas terror network how to be na mi sompariat an thi ti an soibok Israel fighter jet chuaninga ni tlai khan tulkare ma be pui thlang na lianeng ring tak an kalpuya Palestinian Authority Health Ministry chuan tunaya West Bank ka thlona manga be pui thlak na hian mi sompariat velan thi ti atar lang Israel Defense Force le Sinbet te joint statement chuan be pui thlak na hian tulkarema Hamas commander how to ber Zahi Yasser Abdul Al Razek Khufi Baka operative dang engamoza chu be anni thon soya sipailam soidan chuan Khufi hian hunbituk chungin firfiak te be pui thlak na kalpui atumani thu chwa chuan ofi hian thamasa khan Aterit settlement bula kar bom manga be tumna alora man to a chutiang chuan ramri kana Israel ram chunga poi khoina sang alo kai shwai to thin tunaya West Bank le Israel be pui thak na tam tak nei firfiak pol dang te ne naral thuam pek na po ain rula Israel civil mi te poi khoina thlen tu po ani tel ni in sipai te chuan an soi IDF le sinbet te chuan he pa hian Hamas ayo in firfiak network din turin na athoka he muna firfiak pol te chu silai me puale puak theithil mangana sataka che turin a puibok
ani hian hun bituk chungin be puithlak atumani ti in IDF chuan an soye IDF hian kumkalta chung khan West Bank ka air strike boitam tak an nei to a masia tamjok chu drone le helicopter mangin an kalpuya fighter jet mangin an be tlem hle Palestinian mi somparia thi ba ka hian ningania be puithlak na hian midang tam takin hliaman tuar nia soi ania Palestinian Security Service chunga thunei tu ti chuan AFP hena kumsang ni nuwa Israel be na wanga West Bank thi an tamber na ani Palestinian Authority President Mahmoud Abbas thupuang tu chuan Israel chu thil swalten takti anga apua thu chwa siamin he thil thleng hi massacre ani thu soin in swat na rap thlak tak ani Tulkarem hi tun hnaya Israelin West Bank khopuile raltan kempa firfiak te dona be puithlak na ngai puimo berania helaya hian Hamas member thanhem tak antom ni in Israel chuanan ngaya heng West Bank ka Hamas le an tho puite hian ramri kanin Israel mi puitan la oman siam thina thi chilbe na tam theyang ber kalpui turin an mi le sa te anin cha bok October ni saria tangkhan sipai te hian West Bank ram puma Palestinian mi sanga zani somnga vel an man to a heng zinga hian Hamas ne na inzom mi sang ni somnga chuang an tel Palestinian Authority Health Ministry chinchia danin he hun chung hian West Bank Palestinian mi zasari som paruk chuang an thito ani IDF chuan an zinga tamjok chu silai keng silai me puana thi boina siam tu sipai te emo firfiak te be puithlak na thi te an ni thua soi hemi hun chung ve khian Israel le West Bank ka firfiak te be na mi somli an thito a Israel security personnel te po an tel West Bank ka firfiak poltine na anin be na security force te zinga mi paruk dang an thibok ole Israel chuan Iran be mai done moti lain alangak ria an nuclear mun ma be lo turin Biden a chuan Israel du thu khovel shiata media kaltlangin apuanga chumi nuwa Biden a chuan Israel phubalak na tur chungchang Israel roi tu te asoi pui thu atar lang ani Biden a chuan Israel in Iran oil songbol na mun pui facility a be theidan tur chungchanga discussion nei ani thu a soibok US President Joe Biden a chuan Washington a thuthar the dar tu te komna a thole zana ballistic missile manga be ani wanga pubalak na tan Israel in Iran oil ka atum nia soi chungchanga soiho na an neya an la soiho mek ti apuanga report ti chuan Israel chuan chaktaka chanle tum thu antar langa mase pubalak nei na huam chin ture ro an la rel lawa hun bituk timing tinen ti fel alani lo ati White House a South Lona Marine One helicopter pantura kalain thuthar the dar tu te komna Biden a hian Israel in Iran oil facility beita se chu thlopem ti zo na zo ani chu kan soi ho me kani ka ngai to a chu lian thamwak loin an kalpui karing engti kong po in ti in Biden a chuan a changa atopa chuan Israel hian Iran in missile mangane setaka abe chanle dan tur chu ama nge Israel hian thutlung na siam don ti asoi ama sabira chuan Israel ram hi be kan phallo Israel te chu kan fui thina tin vo in hian engma thleng don lo chu nuwa kan soile ang ti in Biden a chuan a soye chuti chung chuan Hebrai media report ti chuan Washington le Jerusalem in kara Iran chanle dan tur chu uluk taka kalpui ani thuan soye Biden le Prime Minister Benjamin Netanyahu te in kara phone call thwai thei thu soin Channel 12 chuan chanle na khautak ne ngamuza chunga be sei chu White House nen ein zom tatani atia zia chu Biden khan lo soi to a Iran in Israel be mashit khan USA chuan Iran in anron be nai ti in Israel warninga Iran hiana be ni chuan ama in Vienna atan chau US chuan Israel pui to lawang a be le na kan pui to ang tiang deuh khan lo soi to a hei wang hian Iran chan le dan tura Israel mai ni lovin US po ain rol to nge rin oma thalfang kha tu tur chu Israel nima se a target than le lotin na konga thuk takin US ain rol don nge ni in alang chhota ni report chuan Iran chan le na tura hian du thlan tur tam tak ngai to me kani thua soibok nimin tlai khan tun naya Netanyahu abyak lo chan zo na changin Biden a chuan tuna chuan chan le na shi don lo ti in a chang Iran oil facilities beilo turin Israel a fuyem ti zo na changin
mi puima in biak na kan la nei lo atia in do na puitlinga chua pha karing lo kan pumpel the karing ti in Biden a chuan thlipui helinin ati chiat muna azina tanga White House a kirle na thuthar the dar tu te shila kan pumpel thein ka siama se tir tu tam takala om Israel kan puidon ani ti in Biden a chuan chiang takin asoye Pentagon thupuang tu Sabrina Singh chuan Israelin a chan le dan tur chu asoi du lawa US chuan he thil chungchang a hian Jerusalem nen an thok dun chun zum zel don ti chawin asoye President in asoyang in thole nia pui khoina thlenga an chan le dan tur chungchanga Israel mitinen in biak na kan nei chun zum zela enge an ti tur dik tak chu an la rel reng ti ka sha thiam pui ni ti in US official chuan kan thulak na Reuters a hril Netanyahu hian ninga ni khan top level security consultation nunung berania Israel chuan thole nia Iran in ballistic missile manga abe chu engti nge a chanang ti le engti ka nge chanang ti arel don ni in Channel 12 chuan an soya an thutluk na an la puang lo United Nations Israel palai deni denon chuan ninga ni khan CNN ne na du thlan tur tam takan ne ni atia chuwangin Iran hi atak sa khoila ya nge kan khoyang engtiangin nge kan beyang engtika nge kan be duang ti hi keima ni kuta awma ma se ahong lian tur tak ron thleng tur po kan chut lo ka ngai ani ati kan sha tangin Iran chuan Israel chu ballistic missile mangin na satakina kapa Iran in Israel direct abe voi ni na Israel mi makdoi tam tak chu bom shelter an tlan khoma Israel airbase a chuan chiat na engamuza da thlinga ma se IDF chuan he Iran be na hi a hlo ting lo ti asoya Iran lam chuan an ral thuam za asom kwain atum akap ti an soi ve thung West Bank ka Palestinian papakhat Shabnal Perwanga athi ti mai lo chu thi anom lova Israel mi panin hliaman tuar bok Iran chuan be pui thlak na kha Hezbollah roi tu Hassan Nasrallah top IRGC general le Hamas roi tu Ismail Haniyeh tha ani wanga be pui thlak na ani thua soye he thil thlen nuwa high level meeting a Israel chuan Iran nuclear facility semo oil facility semo laka phubalak atum ni in Axios news site chuan an tar langa heian khowela deng chuak nga lani kha Biden an Iran oil site be chungchang chu soi ho mek ani tho soya Israel le US tang rualin Iran oil song bol na an be chuan oil man asang hal ok don ni inan chuta keni hian kan tuar ve ngal theya achan chu India hian Iran atangin oil tam tak alalut mek ani United Nations Comtrade Database atanga chudan chuan India le Iran sum don hi 1.02 billion zet atling ani India hi khowela crude oil lalut na saber zinga pathum na kan nia India rama oil kan manza somriat panga hi ramdanga changa kan lak lu ani India in Middle East ramachanga oil lak lu na pui berber te chu Iraq Saudi Arabia UAE le Kuwait le Iran te annia mineral fuels oil atanga thil siam chwa dang tenen dollars zathum som kwa pani point paruk pathum million zet kumkal ta khan India hian Iran atangin alalu tani ole Israel chuan Iran shek na thar khau taka siam turin US le khothangram te chunga diplomatic pressure na setaka siam atumbuk ni in Channel 12 chuan asoya Israel chuan Iran na setaka sipai be pui thlak theina tur hunrim chang mai ni lovin shek na ti khau theina hunrim chang a mu thua soye khothangram ten hunrei tak chunga anlo ti du lo shek na na tak siam na tan hunrim chang ber ani thu Israel chuan a soibok Defensors pakhat chuan US chuan Israel chu achan let na konga athlop don ti anim ngeta Iranin abe zel tur laka Israel ven him na konga apui don ti anim nget bok IAF jette anin pe to a be pui thlak turin political leader thuan ngak mek Iran chunga chan let na sang kalpui turin anin pe to ti soin political ekelon te thupek an ngak mek ani Iran President Masoud Pezeshkian chuan Nizan Khan ballistic missile manga an be na wanga Israel chanlet na chuan Iran atangin chanlet na lian le chakjok an machon ngei don lian zokin kan nei let le ngei don ti in Israel avole ta dur mai hemin hu hian Iran commentator te chuan Iran hian Israela missile sang khata kap don ti an soya civil infrastructure an be don ni in Channel 12 chuan atar lang Iran lam reporter oha hemo chuan
Tehran hian thole ni khan Israel hi missile zali in chanlet le antum ti asoya hi Israel lama missile za somriat pakhat aka chwa ain alet ni ayatam ani himo chuan Iran sarkar chuan tona boina chuakna satakhi axis of resistance helpol sang titan existential waranga ngai ani thon soya he axis of resistance a hian Islamic militia network Hezbollah Hamas le Yemen Houthi te po antel Israel hian karni kalta chung khan Hezbollah abeina lo ti zual to a atop command zongzong ati chevek to a terror grupa hunrei tak hotu ni to an hotu pa ber Nasrallah ti amin ada thato ani kha Israel chuan political leader ten Iran an chan le dan turan rela Prime Minister Benjamin Netanyahu chu do kansir khata thua Chief of Staff Tachi Government chu bula thuin nota ziaka security official left to right Major General Ronen Government IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Halevi te Defense Minister Yoav Gallant te Mossad Houtu David Bernia te Sinbet Houtu Ronen Bar te Tel Aviv IDF Kiria headquarters sa chuan mi poimo dang tenen anma ni ti chia tumtule noi chimi po poiti ho lo tu Iran chunga phobalak dan turan rela ministerial source ming tarlan lo te chuan thole ni bepui thlak na hi Israelin chanlet nan na tak omlovin ain liam don lo ti apuang nona apal zam mai phal don ho lo ti an soi Israel chuan ayatollah sarkar tengin aman rit tak aladon ti an soi bok khati zong kha tunchumata na kanon ti chwa thei te chuni e